ɛwɔ mfimpi mienu ɛne aduonu num ni mu na kasebo ye hu foni ɛne videos na yaboaboa no ɛde akogu ɛyɛ Facebook, TikTok ɛne YouTube ni na ɛyɛ DLFM 106.9 okoho no ma ubetimi enye bi ahwesan so ana ɛyɛ tuni na apone so no okwa betimi enya kasebo ni bi etimi etie emredu nso na de wadwen kyerɛ ne ba ye bekenkan ede amount ensem a ebedi kasebo ni mu ebedi mu akotin ni bi ne sɛ ɛyɛ Public Utility Regulatory ɛyɛ Commission for ede abetu dwa mu sɛ ɛyɛ nkanea ɛyɛ sise ɛto no apagya ne mu akɔ 1.14% na emom ɛyɛ nsuo to de agina anagina ye be free PURC mpanimfo agaja ne de akyerɛ mu wasante mantam a make say no ade hia wɔn wɔ asuefua na nanom atrenkondwa ayɛ nsɛnkyerɛfo nhyiamu de smart dwa kyerɛ mu sɛ na nsa beto dwa abrante wa bi ne den de Mustafa na okogina ba for 10 so ɛto atenie de mane asante hene pa na mpanimfo ba mɔde ayɛfrɛ ho nsɛmkyerɛfo nhyiamu ensɛm na atodwa yɛde mu nkyerɛmu ɛbɛsɔn mu Asuaya esha disua ho nsɛm ɛwɔ manga na mu de nsɛm abɛtogya mu sɛ yes school placement ho nsɛm no mbɛhwɛ no matimi asia no kwan na meka sɛ Reverend Nicholas azen ne de nsɛm atodwa kyerɛ mu sɛ galamse na ɔmanga na awiawie sɛ mo akuni ado ne yenso ya tena ye ɛne yakɔyɛ nyinada agye nsirepene pataku no de aduro no ɛnya MPP ina nya ndisi asɛm abasɔre ye bibio na tumi kitaw na boa na galamse no ɛto ntwa prekɔpɛ no man ye brepa Law lecturer Ghana Tertiary Education Commission for Edefa UCC Cotton Sensemefa Vice Chancellor ho Musa na ho meje ebre asunti omomo mode anom nye bibi enfa na nanse beto dwa kopiem ka bepurema temu CMB ne mpotema ya buja ene adwadifo a wotontotonto ne ma wokwan na ho ene ahyenkafo nkabom ku ahodo okoye oye kyerɛ kyerɛ mu so won asase tan omomo mode atena so di dwuma ne nipa bi afa kuntuna se gye na mu kyerɛ ma mekese no Embossment and Manufacturing Company Limited and 25 and some Tremfonje Muchiremu say. And then a crowd assassin, one of my occupying legally, and Maracanso Pantino, or be to when you move foco, or may you mukra. In some no pinaka home, and near the Babasum Sajim in Sam Cassiabo, ewo DLFM 106.9. Nakasiabo, Jumeko did this week, and Asoyasi. Ya come with Lumba Super, a Jumekua, yen in so, and ye. Na yenso no se atua bo ase e de famfidie mu eso so krochen etunya bi na no ma sunsuan so bane na oha de wona to nkwanta mapai na make say no enso no guma hodo mienu na ye bottle one efe pa category se nya dodo wurugura ena ye sanso sachet one misa sachet no ne fe pa in fact akono papa ma wonsen ka bidwumade bia wodi abahie enso ne nyina no eye Lumba Super ensa no adwuma enti nsore enwuma ku ahodo adantamu nyina mu pensu a de adwumudwuma say yes is abadin to say awade momfa nyina nkoda Lumba Super na munya nsuo emfa nsom ahoho no akwanya ba de magana hyenkafo no mke atwi una obo ya atwi meka se ne waso ya hye wunya dwumade bia ni a kopia Lumba Super ka kyena kotu nsori bi kwa kyena bosum do a sika begu botom pam frempenifa ahomatrufo iso 0555 274 757 0555 274 757 and 0577 475 343. Santa Madam Abanyamiche Butum, our danceman. The shop no any a yellow passport and a different. Now, home at true phone in 0557 349 401. Santa Mama Vic Butum of Fan Passport M. The shop no any Onyination worship pay no any day anymore. Now, home at true phone 0500 680 783. Brakami Butumo ewa da command circuit station the shop no ene adom twaban ne di hwanimu na homa trofo na 0244 094 793 edit kwisi Butumo odohwe nya ne shop no ene Central University no ne di hwanimu na homa trofo na 0246 601 004 akenkafo yesi nkonwa besom awia pamto beka sebomu no edi ameje so eye wo wofa takwadi Kwadwo krom twabe wo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy biba hoteden ene Alhaji Abdul Twasunte mene Adjoa Agyei Sikapa ana hoteden ene dum solid ene birthday hima ya da ya ho ya ba kase bo no ya de mu kyerɛ mu nyina ebeto aso ede aso mo DL News.
It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitu milikane share yen our Facebook ono so ana afinsi YouTube no so a na ye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchiremu emfa ensomo yesha kasebo na se FM free asante mantani mu am na se beto dwa sabe mu abia ne den ede Mustafa otumetena se den ekwa befo tentan kase yi so ene asante hene otumufo osetutu a otosimienu etimi di na tam saa finitire so ekosi ne nase a ekoye nsempi neno enamlante wa bi ne nipaku bi mo asante mentam kirem saa den ye no anasan ena mena sabe mpenifo se woden sapan ekwa yiase a ye de asotro ne gya okwanti adenti nene asante hene utumi di na tam saa omoche ne baabi esi bram ne pa brante na hu say yes in fact papa na duro no eka pa na widie mu pa in fact ehye ne ye pam na mna nsem ne si saa no ena ba fontenten kwaje ta enenenam so saa baabi abafa bia o yese be mu no kodi asante hene atem ne nipa bi ahwe no pa anya sem kuma kram na Ghana fo baka ya Mustafa etim be gina ba fontenten so na asante ne wanfa nche ne kram didi na tamba papa ekiremu a eba ne sana asante hene etimi akwakwa hwamra saa de hia Wọ́n asante mantemu na wotwe atwamu na asante hema yie kɔ so asante mantemu ntino ɛna asante hene ɛde curfew beto asante manso ɛna efra nimle no nsia kɔ obi ankwada aduro bi ankadam mo obi ampia bonten ɛna ba mo ekyire mu adan ye no ane sɛ na amen na wo yɛ asante hene who are you wo yɛ hwan wo sɛ ne hwan a enti wahene kakra wo die enti wetumi abɛhye mmara ɛma nipa kadam ɛkɔm de no ɛne abrante TB de mane asante hene otumfo sɛ tutu atoso mienu a na nya asɛm kuma akram na ka ho bia ma nipa bi kwache na mo hwe ne saa ma no ahu sɛ yensa Nyankopɔn na duro no ɛyɛ adwuma pam na de hye ne kyerɛ mu sɛ adenti na sabe sɛ wo mu ade mpo a na asante hene otumfo sɛ etu a otaso mienu ana abedi na tem ada wo yɛ hwan ha de atumi pa na awa enti sɛ ko di asante hene atem sam na meka sɛ no ɛnam hyehyɛ pa asante hene tu dwa bɛbɔ na hene ehu sɛnsema kɔ nka asante mantem nti no krate adwaye pam ubwa papa na de hyewa asante mantem bebre na so bɔ mɔde de hyehyɛ we su kan bibia kɔ nka ma pa de ma wɔno ma na ɛkɔ nka na sɛnsɛm we mu no ɛna meka sɛ na blante abusuafo abɛka sɛ kyerɛ mi so omunua na mɔhwe ne papa hwe de mɔhwe ne pa ma ɔno ahu sɛ yes in fact bibia kɔ ne wi de papa na duro no so in fact ɛyɛ adwuma pam na sɛmsɛfo nhye mu ɛkɔ ɛtɔdwa ɛwɔ suefo na matena konwa ɛna kwen mada ɔba hema ɔno ɛna akɔ pie mu wɔ suefo ɔno na da wɔno ma no na ahenkan baneɛ ɛkasa yɛ ɛkyerɛ mi sɛ Mustafa busuafo no mompakyɛw fi saa adenti na mbɛtena se ɛyɛ nhwahan saa ma Mustafa yi ɛtumagye di asante hene atem aden sankodidi asantefo atempo ɛna nko yi asante hene firi mu mpo a kanya hwee na asante hene mu a ɔdidi na tempa saa de aden de pa na wɔgye na asofo aba hema akyerɛ mu ade ba ko mpo twa ne sunu mu ne sɛ Mustafa busua akyerɛ mu a Mustafa yi sabe na adwene no wayɛ sɛ no ba ko atɔkye na adwene no nhyɛ da nyisisi papa na adwene nhyɛ da nya adwuma na okyerɛ mu asabe sanko abɔdam a ana wankɔtena lɔlo kwan mu na nka ka amfa wo so ambɔ abɔdamfo de enim ne sɛ mo de yɛ nka kwan ho ana afi nso bɔɔla susum na so na mokɔkɔ didie na ba ne sɛ na wo de wotumi hu nyansa ɛkɔfa afon ɛkɔ abafo tentan so ɛkɔdi asante hene atem na mpo nka wodi obi atem o manyi mu a ka nya hwe mpo didi oni bi atem didi nipa mpo anka oni tumi na asante hene atem de yɛmɛ nim no kure ne ɔmo hu ne sɛ sabe nipa Mustafa yi ɔmo ɔdam ɛbɔde mani tie te saa de na wayɛ ne de mapakyɛw ɛnte saa de a obetene ba bi nka eshufa ya ye bode eti eshufa en kwa na ye bode na eshufa ni nsade break wa ye ba kuro sakanye ne be tu bi na kuro ni enti won wa ne ba de performance ya pa ko ni wo mu wura tem ade bia ne kafo so ma ne be hye ye so ye de be e wa ha wo ko ko le bi ni enti obetimi ahwe enti ade ntira bi bia eshufa wo ye ya ne apache na mo be de bi be ka sama ba be yi mu na mo na nyame asio se me ba kan pa na mensa edi kan kan no a capture sasa me to adaka nka yes odia me kam kire mo kasa ne to adaka why na mo ka kire no sakokura mo amfani so beto mi so asa so fani so dia saba e beto na yo eda wayale aboda fo ahe ne kuta 100 fo ya be pese be kusa mo bushia fo wo dia wo fa ya ne ba wo sia e ye na wo sa dia sa e na wo sa ha yo rin careful hwe ma hwe video ni bia ne wo fa bi di ba e bi se ne wo fa ni a o se o ha no ko ofu o ha no abako o fa ofu no we no bi ni na tabo e woni masam no o ko ofu we no bi ni na tabo sa 106.9 na wo bodi na tabo ade na wo yesa
wasa de kaso ya wapa titim ya moya ade ye wi anya pa baabi ne ya hye asase wura wudi ye no wasa di ye na ye kura asante fo wura na odi atankra nkanya ya na asase wura wa mu nya san patna ka akwa mu ko ofo wa patna ka akwa na obi ya ade ade pa baabi ne ya hye na bi di wensu yesusu bi ade ama su fo obi bi ala wo Ghana ha se wo di ubani ya wasa di ubani no ada na wo ko ofo fura sa wo sa ko ba su fo di obi bi ala wo ba di bone na wo be ka se bi fura su fo sa di ba ko de se me sa di kan so di budia asa me sa di kan so di budia se dem so many way to kill a cat so su fo na ya de ba di bone no ye so ye tie di se ye ba because of sa di ma wenti wo ya branti wo ya baba awa pra na ye se anya no nya papa na watwe wo kwa ye adwuma na ko de ka se fura su fo a ka wo se adwuma no wo nya bi no wa ye no wa dadem se wonim na wo ya branti anasa baya na wo no esiefo na ufiri pa de akopa adwuma be ye den yefi se ne din bone a esiefo akurodua na agye na ehu pam wei eyo ba hema wo no ene da esiefo akurodua no ano ne na matran konbia ene friends msiefo nhyiamu nana ahenkan bane a wo ye oba hema na ote se ne buafu pa wadwa pa sasa benka wabodama kana na wanko gina kwa ho na ka mo ana wanko tena bola so no wanko di sumna so na tumi se mu hu sa santeman santehini wodin na wahye se enipa nkwada nti no wonte ase ebedi na tem sa de eni frama sem de kase na eno achi no ena abemu ne din de Mustafa yi ne wofa ne din ade Mr. Ali Oni ono so kasa na o kire mu se we de asantehini ene ade hye a mowo asiofua mo chewani in fact ne wofa si wadin sem hunu pa na no kwakwatwea de wakan na nyina no omopa ho chew omanye ne ye brako baako we de wanka ne ye kura ensamfata o kiremu a Mustafa yi na adwene no owo mental disorder sisi so o ma esa ya adwene papa ya be ye kakra na asasesa ekọ aisa watch no ekwa na ekọ na asan akọ antichrist nti eba ne se ha dwen to da mo fa nche na mo fa asa na adwene nse da nya papa meke se da sabia nya de wa firi mu empenifo ebo maden abo no nkwa ho ban na ne ho ato nanso osira santeman mo fa nche de si ye no enya de BBC bio me office Mustafa mental issue ema okoka asema ka emfata se wo se oka no eno na ma ye ba ahimfi ha ye ba mepa achew mepa cho ye ba ya no so na nanom agye ye boko a so ase agwemu ha woni de a long time me fan se be ye DLFM 106.9 and when ya agwemu ha no esha safe kakra but we driving into woman okokwan so into woman ya de ne ba na je se ye de na be fi tu na no bia yakọ isimu ye de na fa baby je se baby fata se ye fa Mustafa no ye fa ho a ye nya ye kura ye kuso esa di uduma edi kind ye apacha wa me pa ye open so nana asante ni na meji kan ya apa na chew na ma pa Ghana man nyina a chew na esufa so kroyi me pa mpenifo ene omomo nyina so a chew me office ne ai sese wo ayalsabia me pa chew free die free mo o na ni mpomu no na enye die but sese ne fa ne se eye kakra eni a woti ye eye Mustafa ono wakodidi asanteman ana afenso asantehene otumufo osetutu a otesu mienu atem ne wofa ani den ede Mr. Ali Oni ena wote nenkan Yentua kasiebone so na Public Utilities Regulatory Commission for ede abetuja HM say eye fourth quarter ede man fimpi mienu ni aduonu numnimu no ade ankane ato apejanimu akọ 1.14% eno be sha ase ahini mebosomi ne de edikan won fimpi mienu ene aduonu numnimu nom the statement no ebetu je bobosom ne de toso aduonu miensa won fimpi mienu ni aduonu num HM say eye nsuo eto ne de agina ene agina sese na emom kane ato no ana apejanimu akọ 1.14%.
na omu chire ma ya de no so beboa na omu nso no omu sikasem etimi agina so ye sanso na omu chiem na omu chiem yen sakraya na aba no efa yese ne oman sika no esifa agina sese no eno beboa ama omu nso omu sikasem etimi ayeye e de ama wo na omu so dwumadi omu di no bibia etimi akoso ye nti obi afenhye na adwum se eye ahini mebosum ni de edika won fimpi mienu ni aduonunum ni mu de eye nkane ato apagya ne mu akọ 1.14% ewo man mu enti utility bills no ECG fuatu mburu mama yo omusala kadase ka work na money ye nkurum ha no sa ECG fu no ni atuntum na ye nhyɛ da hu adwuma bi omobɔ ne sa no da ibubefu no ombeti yenka okurum ha yentu akase bo ne so na yenyira muam na nsen galam sensensem o man mu ne nyasem kuma Ghana man twetwe galam sensem sesebe Orianam nyasem kuma kram na ha dwenye pa na mekese nipa pina na yekasa de fa ho am eye president Edema National Justice Peace and Integrity of Creation Reverend Francis Nicholas Asen akasa echiremu am galamsey nyasem kuma etete Ghana fo pa nyade se didi agrokra ochiremu am dredre no enya MPP ne NDC assembly de de galamsey ni hia serious attention esa aban na nida hopam or decided to gandrada emna no nsem trefo di nkomo ena ochiremu am ehu bahia pa sempre be baba maden etumetu na mompa na kwan ahodo galamsey etete o man Ghana no yetimi eye ho bibi edefa ho na ochiremu a emre bi atwam MPP amayokwe betena be nwa so ehye Ghana fo bo se galamsey be ye ho bibi ankombetu ati se hu momen ye ho atena nso lakadase ka sa o manye ho hwe ochiremu a aban ba yi sa dada na difference bi amamu ono so ba ye mato mo ho agum galamsey o nsam yenu nimfa ne benkum omo so tu ni se nyafu sam na ensam we mu no Ghana Catholic Bishop Conference for so be ka ho nsem awa September bo so na to so du nwotwe ade sade to Ghana mampani John Dramani Mahama nim se be yanka only create state of emergency fi se galamsey no etete ye pam na mpanifo chirema ene ameke se galamsey yensu ahodo asai yakwa ya asai ene ne nyina da ne poison se nko anu bone enipa kwa wan nsa kwa ye be edu ne de wo ho adan enipa pom de nko nkane Ghana fo huna manne enti abanye bibi pam ne no ene opanipa ne den ede Reverend Father Nicholas akase chirim se sade aye no se Ghana mampeni antimi ansore prekope ne wanya ne naso bema mu a ne wan declare state of emergency na mia hodo galamsey ne kosoro manya ya bedu babi ne Ghana ye de ense be hye num na yaka efise galamsey no akwaye kontonkro wi a osan amansan ko Ghana otete ye pa we felt well something was happening and then they seeded off and then a new government came. Honestly, they joined us in the same cry and we were thinking at the end of the day they've taken the mantle now, let's see something. I mean, some of the things you showed were some of the things the previous government was doing. The Bishop Conference have just written another communique, and they are saying, let's do something. Look, if things are not translated on the ground, and it's all bookish and it's all news, and look, people will continue to make noise. I wrote an article a couple of days ago. So it's now being massaged. It's being massaged. It's not NDC MPP. DLFM. I'm talking about the government. Anyone that comes massages the issue. And it's something very bad, which we need to look at. So if people are calling for state of emergency, I mean, sometimes people think it's going to come to the whole country or what, I don't know. Some are saying no, and no. We've done all kinds of, looked at it in different ways. It's not working. So state of emergency would halt what is happening, and then people can come together, we sit together and talk about some measures, concrete measures. Any awoti president Edema National Justice, Peace and Integrity of Creation, needing the Reverend Father Nicholas Asen and awoti nkain. Na nakwa kremu no ena senya hosi ya member Edema Ghana Coalition Against Illegal Mining. Chiremu se de adru de in fact hu papa. Na se de nipa bi galamsey no ebo adwuma wo manmu ekutia nipa sa no. Ghana mampani John Dramani Mahama. Enitina Ghana for eto abadema wo. Na oba na wo hye o man bo. Sa wo ba sana montu aba na tu ya galamsey mu tu ya o mantumi anya hohwe na wo de wonya ne sa ya ma oba de se bosome ba akokwa bosome yensentem ba bia duro ya beka dem magalamsey no ya jatu na so ne kwanya konfo nya nso no mfimfi mentem akwaje tane miamia pia enso ho akwatwe enti aba wo twe den de aduro no mamfa anya manyosem fo na sifo na galamsey no je na aso no dum no na Ghana fo nya nsupa
ɛne akwaye ɛne atanayepa entremu wate. They should stop it. We give them money to serve us, to help posterity. We don't give them money just to lord, enjoy the largesse of public office. Okay, at least give us our peace back through service. It was 80-something thousand last year, wasn't it? Of September, we have 84,000. What are we hearing? The only thing we had was 30-something thousand. Central region is just a few minutes away from here. Just a few, as if our road were proper. In fact, Kaswa is Central region. Did you see what Gabriela Tete said? She's angry. She's going to marshal her people to go and fight illegal miners. Gabriela, you're my friend. You're a very sweet person. Don't waste your energy. Go and fight your government. They have the power to control this. There's no reason. We sat here, we had ministers who are sitting in cabinet today who said that if a government was serious in 1 week, did you hear that? Aye, Sankabana na need the hopper no ye serious na ni abedia. Kagalam say nkabanda da ne de nka. Na watwepe. Na so mobile no data na. We eye senior hosi ono ye member at the Ghana Coalition Against Illegal Mining. Ena wote nini. Yantwa kasiyebo ne suniembo rem ewo yadesua mu ewo manga na mu anaso ye hwa desua so e de abetuja echemu se ade awofo ni bebre na ebre ewo ye school placement ho hawo ho into obomodin ahwe ombo so mo obomodin ahwe se ne ebe ya hawo no betimi aso anokwan esa asa awofo apempempa na etimi ehye mu ewo nat ho no ma omo hwe se ye school placement no mo so betimi ayo omo de no makọ na emmo hawo ewo ho no mtini chese omo kra etete wom esa asa ajeso so wi ahomache no akọ sign line no matimi ahwe we no so de oha kese na ede ebre o esa se omo ntimi enko hontam enfri hontam se na ebe omo so betimi akọ mo ndwuma mu akọ ne omo pe nti abro ne eye di okasebo etwetwe nkomo ana eye media relation officer edema Ministry of Education Hashmin Mohammed editu dwa na ochemu se ade omode hyehyɛ paegu akwam se ne ebe ya sa ohaw na esi ewo nato no mbetimi esi anoko esanse nipa ne bope so ewo honom sa na chese no so de ohaw ana ede bria wom ene awofo ni nna nto mo bomode ade hyehyɛ pa ede agu akwam se ne ebe ya omo so no omo ho ebe hinhan wom no mu chiema ya de omde adwumayefo bebre na so no eba se ne ebe ya so wo ba pe no atimi akonipa ba ko na ne na akokasa na bibia ye ntentem ede ama wo modin sem say ede tudwa. We have realized that now we have been able to decongest the crowd because we have moved in a lot of personnel to attend to and listen to their issues. And you yourself can now attest to the fact that we have decongested their place. Going forward, we will be attending to their issue. And when that is attended, then they are satisfied. Then we will not have more crowds gathering here at the solution center. Well, we still DLFM 106.9. For that, I think management and higher authorities will take a decision on that. But for now, we are working with the time frame that we have given to ourselves. We believe that we can be able to attend to every issue that has been brought here. Going online will also lead us to a lot of problems. It is a system we are learning each and every day. The experience we have gathered in this particular area, we are hopeful that next year we will factor in those concerns and then we will address them and we will not have this huge crowd here. This is the first time this administration is working on the physical and the placement issue. And I think that we will pick up the lessons from this exercise and then next year we will be able to put in measures to get there all this. Eniya wuti ye Hashmin Mohammed on a media relation officer at the Ministry of Education. Yantu akase bo no so na yenyira mu ekrabonpre mantemu na nanse betodwa ene ade hye mo CMP ehonum Abuja enyasem kuma adwadifo de bi ene ahyenkafo ebo modern kofa kojan epapa mu edibi bobo muti wonom nan no motuam ekoye oyekire eka kire Ghana penifo say baby ambo modern atena edidwa enipa bi eton honom ede amankwankrafo apesika de go mbotum efi ahyenkafo nkabom kwa hodo bi Concerned Drivers Association for and afenso GPRTU nkabom kwa hodo nyina akoye dede ekiremu a adenti ana bia omo ye adwuma na musunya sika de hwefie no ai hone ya ban asase na nipa bi atumi agye aboso sa ade no ane say number the size same way mo no and Original Embossment and Manufacturing Company Limited empani fo abonten abekasa ede afa CMP Abuja market ne honom ekiremu a nipa beka se honom no ya de a omo de ama ankwankura bi se wonye no onye na enya de aban mom na de ma wonom na mu kiremu a sansese ne bi so beka se ya de hono ye Ghana Railway Development Authority
GRDA for and a short monsa. I saw show my Ghana, a corner by dear Huns and some so and a short monsa, Ministry of Transport. Nasasi, a short monsa. Now, press conference to Jano and Mr. Alex Tete. 1 year Kasama for Edema Original Embossment and Manufacturing Company Limited. Chirima. Washa as a September da Honomona, Ninane say Ghana Railway Development Authority for Eternity. GRDA for no, one of more guard a year custodian, assassinated or Modia, a short monsa. Nanso, Omadi assassin be a member in Yumakwa who do be so Montanaso. Now Musufando Mujuma, assassino, a year Ghana Railway Development Authority for no Atontombi. Or Majisica de Gombotum, Entino, Sans Asam Tontoyano. Original enforcement a Kunusu Kahubi, almost so edgy beer, and Mrakwansono, a buying any hubi. Now, much let me say, a free a year Kitawan Sabo Sumene than a decline. Our film Pimino, Nedo Nubakuno Muchreman. Emlana Akane, or so for no Keteche, a Kunabedios and Samso, my Ganamu, John, Peter Mewu. Emla, or the official leaseholders, no, at the Babonteno, no Musuka Humbi. And Tionum the Antianet. A year, myself joined the mother share one more call a crole crote. Zinato, Ajima Rollins. Abaka so, Omunimini Pakra, or Cotton assassin in Tinaban, Mudan Tembeco, Roko Chirima, Onya the Okanakram. What a muchirema in Satamana da Honomana, a Byton to Bienum. Ghana Cocoa Board for NAB, National Investment Bank, you trying to can say NIB, Omunya B, GPRTU for second B. Any you may quote your Munya Quancrain and second B. Original embossment for and so can be. And to the NTN, any pebby at Triam Piacram. Mr. Tete, Remusayana Yapas and net. Since now, what do I? Mr. Jenny demanded some more collecrote about to Peswaso. Onimian for Rollins, Ajima Cred, Aya Ajamine. Dinato, Ebeka can be as one tears and obey a winyabutre. Won't take a break if it's assassino. Emana crown so part of Mr. Cassas and Yadia Sabi. Aya chrono, and I say, Nippy in a body trim, a quacofa assassino. Into a Chileman and somehow do a Babonteno, won't take a break cram. Now, as I say, Chilemi said, a Jodifonan Cassa, a do Babram Koyo, Yachi, the Munu, or take say, Embra, not original embossment to free a year, Juma pet. Number Modern Eden San Quadan opposed for, and the opposed for Banner Behuna said no. A year original embossment to free no, among Kratasem, be beer daddy. Be beer a pefe, into Momo Chrono, and among faculty council and Conquajas as Sibia. Democratasem, a year Juma Pomo, power much or crass or Musremo. Domiano man ye, Monfancho Mokram. Now what a much rema. Sans and Simon, no more Kratasem, the do baby and now some young comla. A year you may quote a kind of trauma who the free major the phone is Johnny Efri Hupi. Internum the intent, any pubby, a body and Uncle Crabagina that obey your mutate break. Now, Master Alex Tate at the same say, at Central Fenny. Abrade, me a chimney. So, Namia Wadom, not in Sio to Seppo, who did before chair, if you are a cotupumu, nearly 50 years, if you are bit me at an danger. Into Tinubiasa, so cha, then what I say, Ubitina Kovazas. What the menfa? You will Mrau Kruma say, Ubitina Sasses to 12 years, no beer and come beer, assassin, every year in the Panadia. Then so, Yenimudin, Sawas, was soon a moon say, a whole Yamodia. Now, Adentina, Moma, Ubi, developer bidding Miani and Iko say, Omoko so ma womra, Marco Portuguese no, Accra Regional Commander Nim, na Regional Commander, I said a free case no, na or him, enforcement, Bia, then assassin of documents, Namu Famo de Mramosimo de Omloya, GPR to say, the lawyer, Home, the permanent, Mufamai. Nino say, Regional Commander, Ahin, Omo, Edenco headquarters, another Regional Commander, Waban, or Wafer as 7 Yatinaso, na baby, Omodia Denefon, Ganafo, and Yampayasem, a Ubia, ownership, be sure say, ya, why Ubia phone, Ekita will no be Bejedia, Mra, yes, what dress a kindness you saw, Yadia Odebemano, Intiboni being a GPR to you for any encophobia kahona, or mamma credi. Anto Ghana for us. And Sasa Enron Punkentavia, granting no Kansas and a press conference because Nenso, one Chilima Ghana for Ubitum for Trugunko for near. Now went to me and Chima, who don't say, and one amount for this one echo. Ubiani will be any problem. I Ubiani will be any problem. It's ready. Where ya Kasama for Etema, Original Embossment and Manufacturing Company Limited. The day at the Mr. Alex Tete and I would say. Opro ne minimum no if is ensema hodo e kwaso na mu chiri man no kreba kompo enya de egum omonkrata asem eye adwuma pa yanko yanim Yantwa Kasiabone so na senior lecturer no na vice dean at the faculty of law at University of Cape Coast Dr. Elisha Eyetu Kwari Bayin
SU Ghana Tertiary Education Commission for esanse school no vice chancellor Professor Johnson Buampon ade a was obomodi anotimi FC free nakunya ne so esanse Professor Dennis Ahato no na pro vice chancellor no ono ana wose otimi ekwotenem ede emawom na obokoko echemu se so ma mbomodian ending hihye ne so ade a obetwa akatwem sanso na accreditation hodo no eno so no obetwem sika omode so UCC asene so no anya ade a eno so no mbetimi ede aso asimbio na ye statement ebeto ojo ebobosum ni de to so dunkunu won fimpimienu ene aduonunum ni mu ana Ghana Tertiary Education Commission for the betu ja no mu chemu se ade omanya ne ntie se Professor Buampon obomode ada so tena ye office honom wa abro ma hye se unya mfihia na aduasa wo se obomode na akọ wa homegie mu ye article 199+1 wa Ghana mamra anim no saa ana kire se unya mfihia na ye aduasa wo se obomode na timi kọ ye wa homegie mu saa so no mu chem ana mo hwe ye vice chancellor ne public office na ye University of Cape Coast at 1992 na se mo hwe se obomodia enya mfihia na aduasa ende se wupe se wumpe wo se obomodia na timi kọ wa homedie mu na fe no manya ne ntie se Professor Buampon oda so wa office hono ma odi juma no ha adwen na mo di tuja echemu so se yade oma file suit wo high court no wo Cape Coast de fa assembly ho UCC Governing Council no ahye se omomodia ahye se kopem se court no beka ho asem no omonso no assembly fa vice chancellor no no mso beye bibi de afa ho na mom Dr. Yin de waye na adwen se skopem se Professor Buampon yi be free akunya ne so ne de enya de obete ne ho ase nne no wate ne ho ase china nti be Ghana Tertiary Education Commission for no momode ano mundi djuma emfa ho na ho so nsem na yire pa o ayetwan pa na messages ni mienu bia ba menken kan na Star Evans School the abano was so share live edif one for baby odifri na ma was I'm watching you live keep the good work up it's very fantastic Star Evans School inside a Suja Bono region senior I mean p Sweet Elizabeth me offer sikuma the abano was say good afternoon to you good afternoon to you and I say Adjoa have a fantastic birthday. Stay charming. Cheers. I love you so much. Sweet berry for you. Lebanon is on 4. Yate. Odono padia. Mayentonka. Ediana odoni mamu ntwema yingu ansa. Emi wuna se obema yase be yaka. Zin be pa usuma ma we yena se no. Wuni me. Metiasie na me twen se wuni me na twen na me wuna. Oh Nhyiraba yegu se besi usuma ma we. Mesra be pa usuna ma sa akoda mba bi din. Na Govi Parliament dia ba na wase Adjoa Agyei Sikapa and Kwadwo Sammy B DLFM News. Osi a the big heck hey. Live from Agunabo Bikuma Upper or the Aba. Samson Rita Open or say happy birthday. Go out to you, Sikapa. Long life and prosperity. Long life and prosperity. Dear news, fantastic. Yeah, that's it. Pega this year, as we do a man, we are not safe at all. Hooper. Now, Deleka ate the Abano so here live, very different crack. Was good afternoon. One so good afternoon, Ibia. Good afternoon, Ibia. Kasiabano, birthday in DC. Aka in 70 bi wa nanso birthday ni sa ne de. Say na anakofi wo sisai. Yenyin firi ho ana. Yenyin firi ho. Sika yenyin firi ho. Yenyin firi ho. Ghana fo wa ho kirem ti yenyin firi ho na mu. Na yanto akasiabano so ameke say no. Adesha mo kasapen. Ewa sunafo not mense ni mo. Ewa hafumantem mo. Esu ebopna. Wane mu kirem a ene akwa abone pa. Ehu omo kire makwa na won potem ho no de ni nyina da asai sei makwa na abade hu sensem de impuntu mbam dada na omo de ho ate wonom ABCD se da de Lumba nyom na de hye kire mu a wo hwe mfuturu asam omo hwene mu pa ne se da bebresa ne mpenten kwa omo te na ti se sabe abohia ache egbokoto na babeto anwea parada asokram na de hye kire mu a wo makwa no asai finshi ya pini nanso ma ka de mpenifoni na bonya mfiten duku na obi amfi wona mokram namna di ya kase boje mre na de se twen komo no na wona mu kire mu se wona makwan no ene esno ware port wo sipa nya sem kuma enche ekwan nche ne so nyina afu na nso to de ekwan mu ntachia ye nya sem kuma ase tadan
enya simkuma kra omo kire me se omo akwan nyina kwa akwaye owu afide death trap ehu pam na bra mo bempo ansa omo atimi akwa adwuma so na ehu ade hye kire mu a enam se de kwan so ayo mo fa so enyeye ene apemfo huna manadwadefo hwene mu ntutuo na awia bo anya simkuma na wonnim na Africa sapen na utu kwan kokure kase mo hu wanim pam se ekurase ni hwene hu futuro hwene hwenim na so mu nyina mfutuo se gon omo kire mu a enim nguase a wana moche ewo futuro mu na ha twen ni sent de adre de in fact omo che wani omo nim bone a omo ayenti abante won mo pam na hyenkafo ni kire mu a ne kasi se ye ni omo tuka na omo kwa kakra na tim na ka na bu afa so na tai ne papai ama omo sika sem nyina nkon kan de adre de in fact omo hiamwa ade je ni kire mu a ne kan ne aho kire mre passe nsuo to ene adwadi fom tonton ne ma okrim ho no mo no aba uhu kobrane anim a ase atunu fom enfuturo ni ate bone be ne de ayemom wade mu kire mu a Ghana mampene mo sere wada omate sei washa ase eye big push juma de uyi akwan kasa pen ni potem kwan bono wafa o maka ho nanso mo sere wo sente ntwen wo nase bo mo de ne manim yada besiesie kwan visa bra mo bro na ehu pam mu kire mu a se wanya nso mbedwa na wa mo de amebo mo de o ye kire de o mbeye bi evisa sabe so mbetena se okuro mo de ato aba mo magye o moto na so makwan be se na kwan de be hu sensem asukufo ntumi nko school na ade aban adan ye bibi na mo hu na mane pa I think say abana captain under the big push here that as a kasibema Ghana by His Excellency Don Dramani Mahamani and the DLFM 106.9 Yemo mpenyese abasoba na me ija epaye yebesera impino honorable Haruna BS ono so mo so say be ya e release funds na contract bit baba kwa na so ntem na ono to contract na be kasika what tinye baba ya juma because we dey be why captain under budget be wi no na say akoye adefofo yebesera MP say ono so anyana from die be timi biara na emra aban be release funds for the big push no sapen can 15 junction the dia ko road no aban be ma contract sabe kuma kasika na otimi abakwa na so ekwan nso asai tase kwa na ko tare kakra wo so MPP pen so be bi ko tare fi so be o ma anye je se kwan nso to a amena tache pesu se futuro enya so se katapia bonte eti abonte futuro aboy enya agbo so wo to ade akogbo hu se ademuro ko nso ye dada so bi yare kwan na ebo na ti se mfa no kogo so a edine kwan so a kwan ni pa no wu sa wo ka obi na ka mo ka so mu ntime mfa no kogo so na so bitimi wu wo kwan so nti ese aban se ese no ekwan no meye ma na kwan ne katapia kwa de enye kura be 8 years ekwan ne nye wo nam so a ka kura timi ko ja wo ekwam antana waya kakra kan mato ubefre ya no ta wu tu kwan ya ko baby uba chata wona munyina yo ya obi nyimkra na emergency ne de pa obedu na intent awon wo pa wonya nte kwano amena ene de da so kwano so nye kwan ya da ula na ta bua kaka ama wu se amena da ha na te accident ya na esi media mo go wa metrete mo be boye ibi obri ya ko ma te do se kuro grasa ne ba kuro be ya wu na na wata de ko mi se akare pa fanti na de bia wo ye adwuma na de asan ye ka no obo bra ba de wa ko wani obi yare si ayi ewo katape hospital wanu ma ne ka se mfa na ambulance me fa na ambulance bia ko ma na enya nti yeso ye wa ya na omo de bia omo ma ye de omo ko o fa yare fo o ko boko enye o ko kase nso wo o ko fa penfo de kura de ana ase kura nti obi so te banti ase a so no mo kwa ne nyanti ka na enko jise abobo ya na di ni pan beba abobo ya be duru ani fa na yare ya no wu nti ye se mbanfo no mo twa mani mehwe ne yeso ye ka Ghana ho ai omo twa mani mehwe ne yenso ye ka Ghana ho we ya de hia wanom ewo kasapen na kasapen no eno no ewo esunafo not mense mu ewo ahafo mantem no mu kire mu ase de mo akwan ye ne de in fact Peter nso yimpa ne ba omo nsore na omebua wo na sabe omo to aba ewo manyimu na kasebo ne ye si na ene Adjoa Agyei Sikapa ne birthday na sadia ma ho fe no ho aye no in fact sanya wa ye me go fa ase a kana me na no bia da bi okurum ha hwe kofi faade ne to no so no ho fe pa na Sikapa birthday no yesre mo a mo ntwe ma ba mo wo me fa ne nkora ba gina yi asa me fifi mani ase o ye ntwe ma mo saada enya adwuma kra ene nkamia me wukura me so me sa ba pa musum etwe de ekire din or reception ho eno an say mo ba sika ya tese o birthday ni ye ne se de yankopon asiesu no wa yo so no wani ma to so sa no kan courtesy of Royal Recovery Oil no
Silver Lady Adama. When you mat so kama, be bearded din, and Timoma Sikan, Moon Rainy Sikan one or so, man, and Sam and number. Now, confuse them in the pictures we go so we are no. So, but to me, the Kakra Gusua, but could be I say, what you got who be sana? Oh, ye, Emfepa. Baba, and Hofu. Me feeling too. Shy, Nana John Ebano. Now, I am one, a fierce go, and now you're better tearful. Now, who cram one. Sacrifice and source of Sophia Bio, yem pecrifess them, and then your birthday, ye dear water. No foot to a train, and me out to my wooden trauma. Why? What you say? Aha, when I'm a fair passer, you know, I'm a fair pa. Now, I want then and opus or you know. A hawk can have a say. And I just think if I tell me that your birthday tonight, they are town and they are day, you better be a baby. That back when I make a say you fruit coffee. What are they to some make a once some way? Ghana for the moon to me come here, DJ man, him for new, who is saying, at your saying. I'm a fair pa. In fact, my buyer with you, in fact, where you got. Coffee Mananas, I'm in more voice when I am now. Mananaso, Ghana knew the Facebook, never video let that, you know, picture no. What about your picture? That's on Sikapa picture and her not your voice with the moon, Semna. May Bass is Yawati. And now, before you know, to a you. I'm going to say, I'm alone. Say, I mean, I wasn't even young, say, gave me come on, and you say, I'm not for dear. This is me, nothing, yeah, Enquires, young one, and no one. Can I, maybe I mean, you know, I should know. None of my team go now, see, none of that should know. I saw from Penny Friend, I see you on Konya, why? I thought for this on my job. Oh, I mean, yes, of me, I'm a apostle, me, I'm no, I'm taking oh, yeah, I heard the Muka. And well about Facebook, so I'm sure I said you picture and one. Now, Muhu, ya no, then I'm more comfort home. Mon family, I'm more basua, mon fancy can't come home, my Renuka. Pa. Now, comfort to material one or so of Sammy B and my outer national day or my international day. At the bar, was it my outer national birthday girl, Adjoa Agyei Sikapa. Blessings. Comfort to Matty, blessings to pay. Share. When you with the blessings to say, when you pa. How many blessings, blessings. Maybe anyone no more. As soon as I got you, Barbara, there will be blessings. Your blessings are someone, I don't know. Mamma be being called. Aha, other than that pictures of the mammy. And Adjoa Sikapa. And Adjoa time they have before chairman at the Ayan, and yes, celebrating a young chairman influencer. Was a Mimio. DJ Marion and also Batuna Mutu. Uba Fihanama, ne girlfriend is Sikapa. On any way, Yanamum, Fiha Party, Upo, Bia, Becca say, on any year free pass a man at dear. Ne girlfriend is Sikapa, Bia Sikapa, she be owning. Isaac, and I'm friend a bad day. Now, what is a sugar or tufo? What is an old tufo? No, aha. Also for Peniaka said, ye, over to free. That be in tufo. That be a bad day. I mean, how could you? That be Congram Kakachako already as a dinner and alcohol. Omrafi. Bad day. I mean, Uncle Ponchran, yes, sir, you must Sikapa. Miami body. Or noon tonight by this time, that's why I know they say. Oh, Kako feared that. Right after Jawre Point na Nakaneko. Na what can you say? Ya wishing and I said, Bibi or how we hear no more. Oh, as in Missa. What say? Ninaka. Uninaka, when a telephone in the Akano. Bibi were chira over here no more cancer when Sabacans work with fear and answer saying. I never can reach you. A higher crown. Oh, why? And the Sikashana mamma, in fact, no offers and no offer. No, why no pa. No, dada. Oh, no offer. No, why affair. And then you grow. Now saying, when you'll be always praise cow or swana. What's over can be? Yanko Pardon. Yamiadum. What's it? Oh, my motivating crop for no. I say, I'm in so many 3 sitting at Tabra, and me only class. But only the dear Shadacum. Oh, meaning pa. Day. For her, Mina. Adjoa Agyei Sikapa. Timaka home.
Tomato. And now him say says you upgrade no. We upgrade no. E mere kwa de chinyina ni di account. Yes. Unim say Mrs. Owusu kan. O say Mrs. Owusu. Ono ye hwan a? Ah. Mrs. Owusu. Owusu ne ye hwan ne? Yeah. Kwadwo. O de high account e bi akiri e share. Nyame share no man ahoden ya na enkwa. De bia o de beye odi bedi ni duma. Hey birthday no we ni untimani scan. Janet Ofolu wa say o say Kobia Samoa come and see you. Happy birthday to Adjoa Agyei. O say bra Sammy nie de na maye. No kra na me kan. Mo ba pictures am hu ye. Bra ko video de tu so yi. Mo hu ye. Me bo me voice fe attach ye. Mo amadi hu adanse ye. Ne ba ne say na bra Sammy nie no. Janet Ofolu wa say ba ye dey. Wunyimi ni ana. No kra na maka no. Na sa picture ne pe na epe. Efe. O sa picture na efe sin ni nyina. Ana hu ni ye ana. Sammy. Don't try to me ba no pay na me make comment bi say yes we make say comment no say den me ba na say Adjoa Sikapa na revi so we news o can news ana say na wo we nufu ye o se sa na me so me kan Kwadwo say o say o we den o we ni no o say me nya me body say speaker ABS ni be we say come on me to be the mission ko ni ma da and na kore nufu ina na atu abom yo Enquires, I'm alone. Say, you mean, I wasn't me who young say, gave me go on and you say, I don't know for dear. This is a man, DLFM 106.9. Why? I thought for this on my job. Oh, I mean, yes, of me, I'm the apostle, me, no, I'm taking away. Oh, yeah, and we heard no apostle crenum na wo ba be year of DJ Marion. What were they? As mammy be so go straight to the point. Me person be your like a dance dia. What were they? Fine. When pain. Oh, massa. Don't try to be hypocrite. The exof we can ote. Asem no obi same. Enya ware from kwanenu. No, we be say. Oh, me say when maybe say certificate. Nya botre me say when num pain. Oh. DJ Marion, me say when num pain. Me num da. And to wife for tell you who ya. Me wife. Any obana bro, we trim ye den papa we papa bon for pa. Also for penny abedi hu dance here. Ewa ha. Also for abedi hu dance bishop phone. That you be me this of wenti o mama no. We be this of na yes of na e kan numa semi. We apostle. Oro na e kan dey me dey. And your wife they would deny na pa, who born a bro papa. Me friend, your pompem no be din komo. I say bi to mama. We say so ba e no fom e kokram yare no fom kokram yare. Who kuna no mo pen? Me. And na cross mama na no mo. Me zaranko. Ya pompo ni wa. Yes zaranko. Monko zaranko. Ilba bar ko mo zaranko. Kasi abodi e dey see. Emu sebu for the amaze me be that sebu edema Oba nanim da ho deja ne se fe na hwe de trim ya se sire ahoma ne ho ofe pa esemu ne dey the maze me belantwi sanso na kofite de ekopie mu e wo Facebook and na fi YouTube maka se bro nya bi ehwe ye akenkan fo mienu eye me Nhyiraba Kwadwo Sammy bi benem wo fa ase odi na woda ne Adjoa Agyei Sikapa ne din ahia daka mu Edin dia ya nini Dum so Levi kana yanko Dum so why na eba na Adjoa Silky Ache muhima Fifi muhima Enkache hima radio mu yasantu Michael Jackson One hwan Sexy General come here fu radio no one atoye na Adjoa tenase ya what don saka be your den na mra no waye den said yes say ye koi na Kofitele no ye chief executive producer one na afi Kwame Efum ne sexy de dia adwumadie no beto as mamu nyina moniti a ade hye na nso Sikapa montwe ma ne mfiri mu asma be gina ba fifi mani ase ayi na se na papa musum no en manu munya momra reception ho na mo be kire mo do mamu nyina moniti a ade hye